Epastar menuju Palembang. Sekarang berhenti dulu di Sanjay untuk beli oleh-oleh, bosku. Anak Daru menuju Jakarta. Rawa. Yup, dikejar sama NPM. Yo, masuk. Yo, MPM kejar-kejaran sama MPM. Yo. Go. Go. Yup. Woi. Yup, ada ANS. Believe me, never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for to believe. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly I'm willing to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Transport Express Jaya menuju Jakarta. Yo, bra. Yo. Kumaran Jaya menuju Jakarta. LBJ Transport. I swear to God they all let me down. I
I'm pissed off at these fucking Wah. they deserve it now. It's Pamen dan Matu. work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Masuk. Awas. Lagi-lagi LPG Transport. Tajir saat ini. Dua unit LPG Transport menuju Jakarta. Masuk. NPM. Berikan saya kedua, yuk. Kecepatan full. NPM menuju Jakarta, yuk. Dirkansa 56. Masuk. Yuk. Ada ANS. Jadi ini salah satu subscriber admin Roda Lintas. Berangkat dari mana tadi, Bang? Dari Batu Sangkar naik di Ombilin, angin berembus. Angin berembus. Ya. Ini akan menuju ke mana? Palembang. Insyaallah semoga selamat sampai tujuannya, Bang. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel YouTube Roda Lintas. Amin. Oke, mantap. Yuk, masuk. Yo, masuk. Hai. Yuk. Kumaran Jaya menuju Jakarta. Dah. MPM Premium. Kota wisata menuju Jakarta. Coba. Bang, berangkat dari mana nih tadi nih? Dari Bukit Tinggi ya? Oh, penumpangnya full? Alhamdulillah. Ini langsung menuju Palembang kan? Ini semoga selamat sampai tujuannya, Pak ya. Yuk. Tali kipasnya agak longgar, bosku. Ini berbunyi. Semoga selamat sampai tujuan. Yo. EPA Padang Palembang, Padang Pariaman, bosku. Yo. ANS. Sayonara. Yo.
Yuanda Prima menuju Palembang. Tumben tidak berhenti di Sanjay. Ini langsung berangkat. Ini nanti akan mampir di rumah makan Omega, bosku. Masuk. Yuk, masuk. Ih. Goyang terus. Hahaha. Yo. Hahaha. Bati kawa. Yuanda Prima. Ini mantan dari Venom, sekarang menjadi Legowo, bosku. Akan menuju Bandung, Jakarta Bandung. Yuk. Wah. Wow. Wow, berpapasan dengan Palala. Yo, hai. Mantap. Palala pertama masuk Sumbar, Ranamina. Lagi-lagi Yuanda Prima menuju Jakarta Bandung. Yuk. Wah. Yuk. Yuk, masuk. Yuk, MPM. Kota Budaya, masuk. Wis. Woi. Gilo. Bus pariwisata Jambak Sejahtera. Ini berplat nomor E, bosku. Family Raya menuju Rimbo Bujang, Bangko. Start dari pesisir dan Kota Padang, bosku. Yuk. San Tronton menuju Bengkulu, berangkat dari Kota Padang, bosku. Masuk. San Scania menuju Bengkulu, berangkat dari Bukit Tinggi, bosku.
Epa Star Dea Sultan menuju Jakarta. Yuk. Biasanya mampir di Sanjay, sekarang udah langsung lewat. Satu lagi Dea Sultan menuju Jakarta. Dua unit Dea Sultan. Family Raya.